Nā, hei enei rangi whakatāne ka tū te whakataetai tēnei hi Māori o Aotearoa ki Whanganui iwa te kau mā whātau, te kau mātua o te whakataetai nei mo te wā tuatahi i te tau ko tahi mano iwarau rua te kau mā whitu ka tū anō ki Whanganui. Hei tā Kāli he mopō e tipu ana te hihiritanga me te hi amoamotanga i roto o Whanganui. E ia mano kē ngā taonga tūmata i te a te wānau me te kingi ka noo ki raro i te maru o tēnei ware a te pai tauiti. He nui tōna wakapapa me ana kōrero e āngai ana ki ngā wakataetai tēnei i Māori. It was a pastime and a competitive sport that many of our whānau and Pūtiki and other kāinga around this area participated. No te tau ko tai mano i waraurua ngā uruma wetu ka tū te tuarua o ngā wakataetai a motu ki Pūtiki i Whanganui. E o ti kāringa wakaaere i tau noa. E ai kia Chris Pau te kaa o tōna matua a Joe Marumaru kia angi tū ai te wakataetai ki tāna i ia iai. He dismantled a wharapuni from out at Rata and dismantled it all and transported it into Whanganui and rebuilt it. In Pūtiki, in another part of Pūtiki, and the tennis tournament was based there. That's Joe Marumaru here. This is Paul Coyne. He waka ua, e kōrero tukui o noa e mau e mai nei. But along the river, I would say every marae had tennis players. They were pretty awesome, our tupuna. And my aunt was a very good player, Lorna Ngata. And I'm looking forward to us carrying out the hakapuhiri on the 27th. Ei te atao te rā tuatahi ko te hakapuhiri, nā Whanganui nui tonu ngā manuhiri wakatau ai ki runga i ngā papatākoro ko horahia mai e kukutau. Amuri te hakapuhiri me kia ka timata mai rā i ngā kēmu o tarangi. E oti ko te pātai nui me nā rānei ka oki mai te ipu tike o Marumaru ki tōna kāinga. Kōrero mātou ki e tehi o te komiti matua, ka rera tau i te tino mōhio kei hea te ipu. Ka ko te tūmana ko tai pai mai tēnā ipu i te mea, ko i rā te karanga o tēnei kaupapa. I kakakatoana te iwi nei ki te wakatau i ngā toki Māori no ngā au e wā ei te rātapu e tū mai nei. Kāli Himopo, Te Karere.